On ljudsku prirodu vaznosi. Ne da oda sa njom po zemlji. Ne. 40 dana, dovoljno. Zašto? Zato što treba prirodu ljudsku dići gore u vrh nebesa, sa desne strane Oca. Ljudska priroda, molim vas, sa desne strane Oca. Anđeli, to ćemo pjevati u tajni praznika Vaznesenja, oni ne mogu to da isprate ni anđelskim umom čoveče, vladika u ljudskoj prirodi. Onda ljudska priroda, pazite, u njegovoj ličnosti, jer on je primio kao Bog. Sad se ona sjedinjenja sa njegovim božanstvom, nesliveno, ali neraskidivo, i tako će biti u vječnosti. Nema više odvajanja, dakle neraskidivo, ona se vaznosi iznad svih anđelskih sila i sve one se njoj, odnosno njemu, ali i ljudskoj prirodi koju on prihvatio, primio radi nas, poklanjaju.